Россия үтөөлээх учуутала саха АССР культуратын үтөөлээх үлэхэтэ Октябрь революциятын орденын кавалера Борис Николаевич Андреев Айылга музейин 1967 сыллааққа Эргейи орто сколатын ихинен арыйбыта. Музей оңголлар булаанын ситихергер, оскола үйренәтчилерин, учууталлары, төрөпүттери бараларын ohuybuta. Хебеске хойус арас кораттаргар оскола оголорун ирдже элбэх экспедицияға сылжыбыта. Ол сылжан соғыру дойду кылларын, көтөрдөрүн тирилерин булан ағалара. Олоқтақ бұлчуттары кытта сибәстәһін, бу дойду кылларын, көтөрдөрүн, чужулатын барытын оңорбута. Бастакы музей 1971 сыллаққа эргежияға оңғылыбыта. Борис Николаевич Терибет Айылга музея естественный цикл предметтерин үретиге тухалақ базы болбута. Оскола оголора бу музейга зоология, орнитология, таксидермия, курдук курухоктарга жарыктаналлара. Ону таханан Борис Николаевич тыыннак мындык арыйбыта. Бюханагас кыллар, көтөрдөр арас көрүңнері баллара. Сүйстен такса үйнәйі арас көрүңін үйнәреллері хараяллара. Курухоктар таханан оголор Борис Николаевич салтатынан отуттан такса экспедиция сылжыбыттара. 1990 сыллаққа Айылга музейгар Борис Николаевич республикага бастыкы биология наукатын чыңатын үйретер класс арыйбыта. Манна республика арас муннуттан оголор келен үйренеллere. 1996 сыллаққа 2 тәстәқ 1960 ағыз квадратный метр иеннәқ Масче Борис Николаевич буланынан толкуюнан тутуллан 1967 сыллаққа анын теретче аспыта. 1990 сыллаққа Айылга музейгар Борис Николаевич Андреев ата иңерелли бите. Борис Николаевич Андреев атынан эргәйтәге Айылга музейгар сүрбә экспозиционный саалалах ан дойдумуннуктарыттан 4-тан такса кыл көтөр экспонаттара баалар. Создателем, тех не основателем, а создателем нашего музея является Андреев Борис Николаевич. Борис Николаевич родился в семье учителя Николая Трофимовича Андреева в селе Кутанал нашего Сунтарского района. Вот его родители, Николай Трофимович Андреев и Мария Лавровна Васильева, его мама. Это супруга Бориса Николаевича, Муза Ильинична Кузьмина, уроженка Люкминского улуса. И вот мы 4 детей. Старший брат, младший брат, старшая сестра. И это я, Светлана Борисовна Андреева. Мы с сестрой работаем, обе работаем здесь в нашем музее. Галина Борисовна библиотекарь, я экскурсовод. При жизни Борис Николаевич, работая, он более 20 лет работал в Нюрбе, несколько лет работал в Вилючане. Все это было связано с его научной, самой крупной научной работой Бориса Николаевича по птицам. Он как любитель, как энтузиаст-любитель, орнитолог. Это было его хобби орнитологии. Написал вот самый его большой труд «Птицы среднего Вилюя». Эта работа явилась результатом его работ в Нюрбе, когда он работал. Книга эта была высоко оценена в ученых орнитологических кругах. И за эту книгу ему была присуждена высшая педагогическая премия имени Ушинского. Затем, переехав уже в свой родной улус, он дальше продолжил эту работу, расширил ее, организовывая экспедиции в различные всего Вилюйского бассейна, в различные населенные местности по изучению птиц. И результатом этих экспедиций явилась уже вот эта книга «Птицы Вилюйского бассейна». Эта работа уже охватила всю Западную Якутию. В орнитофауне была показана вся орнитофауна Западной Якутии, не только Вилюйского бассейна. И результатом его деятельности, создания музея, самая большая награда у него
Это, где она у нас, вот она, орден Октябрьской революции. Вот. В разные годы Борис Николаевич для изучения края, для изучения вот орнитологии, орнитофауны края, он организовал различные экспедиции. Его как ученого-орнитолога стали признавать уже в научных кругах. Здесь он был участником Ленинградской научной орнитологической конференции, здесь вот представлен. Вот. Борис Николаевич организовал за пределы республики, выезжал в Монголию, в Индию, на Камчатку. Вот. Это в центре, это наше знаменитое озеро Неджели в Якутии. Где бы он ни работал, он везде создавал юнацкие кружки. Работа с это не бытность свою в Нюрбе работы. Он юнацкие вместе с нюрбинскими юнатами несколько раз ездил на выставку достижений народного хозяйства в Москву. А вот это самая первая экспедиция, организованная в 1948 году, как раз сплав по реке Вилю и Марха, результатом вот этой экспедиции явилась, как я говорила, работа птицы среднего Вильюя. Приехав в Бельгай и начав работу по созданию музея, вот эта работа создания музея, вот это стенд называется, в 1966 году Борис Николаевич приехал в Бельгай и стал создавать, началась работа по созданию музея. Он вывез, основателем для создания музея явилась его личная коллекция в количестве, научная коллекция в количестве 400 штук, тушек птиц, которую эту коллекцию он вывозил постепенно в Москву, вывозил в Ленинград и обменивался там с зоомузеями, обменивался, очень честно сотрудничал и переписывался с Дарвиновским музеем, с Тимирязевским музеем, это все московские, с музеями Ленинграда, Средней Азии, Кавказа, Украины, Киевский зоомузей. Он лично переписывался с директорами этих музеев, с учеными, состоял в такой большой активной переписке. Свои работы Борис Николаевич иллюстрировал сам. Вот здесь можно увидеть его личные работы, личные его рисунки. Это его собственные ручные рисунки. Как бы графика, это иллюстрации к его книгам. Также он работал и в масле. И работал он хорошо в масле, вот создавал такие, писал картины такие. Вот. Большую любовь, большая любовь у него являлись журавли. В разные годы, живя в Нюрбе, живя здесь в Бельгии, у него дома воспитывались журавли, и он всех их называл журками. И вот эти журки его сопровождал на работу. Он приходил утром в школу, Журка вместе. Журка оставался во дворе школы. Борис Николаевич выходил на перемену. И вот он показывал ему Журка пой. Тогда журавль начала кричать и махать крыльями. Вот юнаты, пионеры там, ребята, стоят. Экспедиции были, конные экспедиции. Здесь у нас в стенде есть карта, где сколько было разных орнитологических экспедиций в разные годы. Вот смотрите, ага, в вертолете, облет, Сульджикар облет на вертолете. Ему вертолет предоставлял директор в те годы, начальник Вилюйской ГЭС.
строительства Вилюйской ГЭС Батенчук, Евгений Батенчук. Он был лично знаком с Борисом Николаевичем и прямо его очень поддерживал. Я предоставлял спонсорскую ему помощь в организации музея, предоставлял вертолеты, привозились ему большие витринные стекла для диорам, которые вот у нас при нашем музее. Привозились в те годы у них недостающие лампы дневного света. Это все вот была такая шефская работа вот начальника Вилюйгостроя и Алроса. Компания Алроса, директором которой был в те годы Вячеслав Анатольевич Штыров. Лично по его предложению, Штырова, Борис Николаевич в 2006 году был внесен в эту энциклопедию «Лучшие люди России». Лучшие люди России. Вот здесь Борис Николаевич. Амастан музейга Андрея Порыгыттабистен Мустава Тайкина Хатуттарантырын Хамай Уайтахаджан Торыгуру Пенмели Полхаджан Мустам Медбитен Айокамасуэга Букелан Уравын Отамархым Аттыгар Бихинтага Келан Уравын Хамдара Тахарак Корбет Угагостивет Тогон Пафир Недебит Онон Хангайнеменданы Местакулы Итен Бумузяй Атаутурырыган Уручукулаусу Ваканамалак Он билгин Хайттан Эстейбен Эстейтен Хотаны Нере Онон Марабу Диебикуа Диабулланы Бастаны Ризим Хок Наны Чутулабут Эңгене Накатар Пурар Эңгене Тардar Onu bilten temperatürte hohkualan hotor juutuga vermek takturuktan ağalalı. Tavni hitera hotoran bir olur ollar. Hakayligen ayakamuzuaya bu bilgenceye biteri var. Onu hakayın dolu var tevanlı korullar isterler. Barı yöreneller. Min vallana tıryak pıttına yukaha gibi kıyımit. Ağuhan hette o. Onu pilak pıttın haratı onu keliyi bir tağındır mı? Onun ayıkabını haratak tığın. Vattak kıstını vakka karıstamın. Oskologorun kamtaran çokuskayda tiyattığı barahırıttın. Ola cumhuriyetine obaran dialoğlarımın bu karatiyana karıştan hareketleri hâlâlar olur. Oyunun bu tekten ayık okullarım diyen yöneten kız çok kaya bilen matürüydü. Nuhurun kaya bilen makumullenerin baratın yöneten kalbitin biri ayık otobüs bir tane hebilgin ayıkıyla olak hiteri barbat diyenin. O toğaz vaktini ne diyeyim bil vallahatına yesattan onu yönetil yakta. Evet o terapistlerin kumunu yakta. Onu ağa iyi yakta. Onu imamı iyi yakta niyete. Onu vallahi bir yağınlık kıyenter ilibet. Onu var bilgin horalarları yaktara o. Onu vallahi onu sıkılarsın olur. Bir tağız ulan takkan ihe olasın tutura vallahi harikehen uğuttaktan tuvaran. Allah içeri hedi o kambacı kurun. Mümkün vallahi gidiyenler sonuna artık onlar artık hedi gelmez. Kuara sine etete varım. Dönüp bir itaş bir oldu hedi. Onun ayıkları üretildi, yakta onu kıkıretistten, ottağını, mayıkana karıştığı bu yakta, ottağını,
Vattan kösten kurdu karıştlakta, buldu suyuna karışta mutluqta, terör ordukta, uhur ordukta. Benim olarak bütün bartını hıyayacağım. Oturup kuhar, kendi kasketi çatsa bütüler bu havaya. Onunla oyun bunlarla vatta karışta vakka buyur. O nasıl buyur. O oy vattura hani Kur'an o oy vattura hıyacak. İçinde vallahi kişi hıyacak bak. Onu tuttuğunu aktar ete. Kontarı yönü var. Evvela dakikta hasta dağla koyuya girdim. Fırıyetin ondan iki karanlıkta kulağın işte bu iki valla ayağına karıştıran hori bakbu bütün onu kanlıktan elgâliga Allah bu elgâli neyliga büyük bir otur hacı vata bu baştağa göre ondan bu yıl valla otur öğretti. Öydeküyle var vatıktan, öydeküyle müttağıttan içinde takkan. Ya, barıcık olarak ulakam müddür, ulakam eydak kiyete, toğuliyete gün ulgöddak bu ayıqa uyduğun, koğruğduğun kıvırın, atasıhtahana kalan, higutta bütün onuran çutuğuna izden atasıhtahan, koğruğda tükürmürüne kalanmanda oskola kontrol köddürün yerekten iyiteden hicivita. Onu olur, ayukanı bile kördükten bir hanımın elde olur. O temin bollağına köttük hamle boğalar. Edmaya kısmına bir kemiz. O kördük tava, sayağı ota, kiştir, kutuya huylu hıcıra. Gündenleri uçtan, onu tuttuğunda olsun. Hiyelim oğlağına mağan sahıl tutturan turar. Onu bir hiyemanda küttük hasta kurduk anana bit. Onu tuttuğunda karakırtığında karıştığa diyaktak. Seviyem de karıştığa acıyıp olamız. Tığatağı den ehekûlü ağıttı bit. Hamay mutu bu polar bu çıttar. Onu vallahi ben yela ham tokkarat yödelik ustuka ehneler hiyetim. Ona orada ılak böyle tokus böyle ölerdi. Ona tayağım olana aksana billete olhagana komule bagayete o komulun havana hokkuastulaktı zırvulda sene maksina bus ispes iskiye tayakta tüyüp buta. Onda vallahi 12 tayaların yine de vallahi bütün 12 tayağı. Onu vallahi işte tanka uyutan piyenkillerin halarak bastırga ona mustırgıyla ettiler bu kadar hıntırı hayva ölleşten hiyebitlerdi. Onun kongul hıcıbdı. Onun bildiğim vallahi o tayaktır bu olağa ayağı aldılar. Bari yine ağabıttır. Bildiğim vallahi korkunç diyenler var olağa aldılar. Onun vallahi var halarak parattır bu tuttum takısta. Tavadiye takkana engin yakınlıkta o mastalar beyleri uyuttan ingilet, badıranttan ingilet, gayıttan elegeçti, elegeçti o yakınlıkta o mastalar tayaktırlar. Bir tayak bir ettiler maranda kıhını bir yek bütün kötü bitti hicallar. Ona bir estelahı gahı tura kungul tuğda bilbeka tura tayaktırıp tümleri tutuyorlar maranda kiye var. O kinilerke bol bağcılarga hamay Irak teber ulakan bintuay haber kinilerke varlar. Bana o iteterim gördük. Aras yakını gene konstahıydım. O itminen bu olak busta hayata ite kendiki kenas araha Hokotağıstan'ı şey boları bu dediğin bir kere lakin. Atara diye rahat biletimi. Onluk ataralar var ıgılar tüketen gayret.
Ben bir yıl iki ehli yemedim. Onu kanna kıra hete. Onu küllürem hın turu haybağa bulur ki haƙar koptutu diyen bağlıdı. Bir şeyini koptutu. Bu kap. Olan otobüs doğru işi halak ehetini zaman kontora ayyanı uğramayı bitim. Kurak kumlarka zaman illeştehiye. Hekabi bir. Aha, ben canıran bir illeşti bittirete. İstiye gelen masturu soy pelenginleri var. Illeşti bittiregen iller bittim o üst ordağa bitti. Yürü kadar yemerden yürü kadar o bahu olur, maktamır makam olur. Onu ki böyle vedde. Ondan hiyede tuğmaca tuğaht. Muhtağı kalamlarından وقع أشكاه يختاق وما يتقوم وغانك تيه اختاق وما كل قام هما السيو اختاق توقتان بلادك وغول اختاق والتونا والله إيه كان وشي والله أنا إيه كان مختار مرنجن كلن هنجن وغربوا هرفصرين وغربوا مصلحة تقنا وغربوا وانا بقول كلا وقت تربته Heka kanyara ömsü evet bu kişiden bu kanyara var. Ona cehada Muhammed'in kokku kurduk olurlar okkalar bakın bakın. Onu Abu Şeytan. O da inler rakam var koyta yaktı vallahi bakın. Onu Abu Şeytan. Hadi vallahi kadar da Ağları yapıldık var helal. Ottuk terbar tayi var. Ottuk terbar yestebillah. Ona buldu tuttakına. Dişi hekayen tuttakına. Hağına kana iyi var. Onu yiğidanlar bu torakları tutarlar bu hıla. Ona ulakana iyi var olur. Yaytın ne bu bir kabu şey. Bu bir kabu şey bolsa orunda. Onu tutu hakkına dedi. Onu tutu harika olur, bütün yöreti hakkına dedi. Onu iyi vallahi ölübe kuttat, bile hiç bu kırgı hiç yoktu. Yetin mi? Abu Şeyh'den tutanı kuttat takputuna. Bu kadar için bebitik 200 gün hiyem varan var için nehirlerini hatun etene halitti. Onu tutun. Atara diye rahat yönetimi. Onluk ataralar var anca ıgılar tügatına öğretir. Ben bir yıl iki ehli yemedim. Onu kanna kıra hete. Onu küllürem hın turu haybağa bulur ki haƙar koptutu diyen bağlıdı. Bir şeyini koptutu. Bu kap. Olan otobüs doğru işi halak ehetini zaman kontora ayyanı uğramayı bitim. Kurak kumlarka zaman illeştehiye. Hekabi bir. Aha, ben canıran bir illeşti bittirete. İstiye gelen masturu soy pelenginleri var. Illeşti bittiregen iller bittim o üst ordağa bitti. Yürü kadar yemerden yürü kadar o bahu olur, maktamır makam olur. Onu ki böyle vedde. Ondan hiyede tuğmaca tuğaht. Muhtağı kalamlarından وقع أشكاه يختاق وما يتقوم وغانك تيه اختاق وما كل قام هما السيو اختاق توقتان بلادك وغول اختاق والتونا والله هكان وشي والله أنا هكان مستعمرا كلن هنجن وغربوا هرفصرين وغربوا مصلحة تقنا وغربوا وانا بقول كلا وقت تربته Heka kanyara ömsü evet bu kişiden buldu kanyara var. Ona cehada Muhammed'in kokku kurduk olurlar okkalar bakın bakın. Onu Abu Şeytan. O da inler rakam var koyta yaktı vallahi bakın. Onu Abu Şeytan. Hadi vallahi ana kadar
Hay böyle oldu var helal. O doktor var tayiyor. O doktor var yesterillah. Ona buldu tuttakına. Dişi hekayen tuttakına. Hanalı kana iyi olur. Onu yiğidenler bu torokları tutarlar bu hıla. Ona ulakana iyi var olur. Yaydın ne bu bir kabuğu şey gel bolsa orunda. Onu o tutu hakkana dedi. Onu tutu harika olur bütün yönet hakkana. Onu iyi vallahi ölü be muhtat bile iyi bu kırgı hediye hakta. Yaydın mı? Ben muhtar doktoru iyi kaybı hantalan ne götürür? Mantam olanı hıla hastırır. Onunla işte bir hatalar turulur. İşte hanpatı ağabeylerin doktorların bilmeden işte bu kartı kutta. Evet, bunu ateşi zekamıyım ve bunu aldı. Onu kuruyor. İki çekesinin atım diyen bu. Havut tegatera turatta yak. Oğutu mırağımırın. Mırağımı tete. Tuğuy tayak. Horakta yağın. Hideden, oğutta hideden mırağımın mırağına kaçtı. Onun nötü ve helağa kutu bu. Tere ötülen ki bu. Onu vallahi aspa koyukka. Manna karayan varınca bu uluhan. Hedavesteki ekesuna kostuken orası yukarıya bir tüylerim var bu. Kiriği tüylerim turuyorlar. Onun ağatı fuğum var bu. Вақтағаны білейм етері естігі бі туақ болғағаны. Туақ бұтты қосқы ола жапты адамы. Ве біткі өлі лебітінен әрхейдер болды. Оны де Николай Макаровыз қоты барам кәлерінде көспеғаны чөбі көтірейсінде қалбыт. Оны де еметтен болды. Қатарам барам оны бары тәхі бейе. Ам бастан көғаны оңаттыр бұта. Оны біле теріні бойын кенені жүктен оңыр бұтым. Мин багас кини олак явна кини береп бит. Манныкын. Оны биле кини туттаран каптарын оны көрөн оны түктен беремедим. Онтон же хеп жүлелен кирен бардым. Кайга болар. Келбекке бар бүккөннөр дөшүгө кини булам мына буранан эргенин диди. Биле көрөчүлөргө туак кепсе болар. Онна биле кини толуру уктак болананы. Он мирине дера харадакты күдделер тоогана. Жома паконанымна тақсымынна дейін өлі ұчуытал қойды кепсәмек бүтін кенне туақтылар. Ән ұчуытал география ұчуыталанды үнді дейін ейтен кейіні күгінлер. Оны еші ұқ әттері қыласы рақтақпын бәйім күннері практически өлеләмін веремметім дейін кепсір болам. Онырықты қауылу малатсы дейін мені көғалды. Ол чуку тиритнан немиттим. Де ол бара теге көлөһүнүн балаһынын бара Тагыстан. Онта хайым боллагана ол мехайды суддуна бустен учутап. Оны биле кайстуна директи гурнап. Оны мятын кастати бит питете бада. Тиритин немитен таяк тиритин улакан көллөр тирилерин оңортатып. Биле бул чуттары көттө кепсетен кени булар талар де. Онуру кихини күттахатан кепсетер киетеге улчуттыр олақ бәжігер хүгері тардан ұлбұтатой. Бары келем күні бұға кепсетелер, онына білі бұлттан ағалан берелер, жымы ғой терiyerine hara tuaktır. O ne terkini. Onunla söyleniyor bağlarına memnun yeter ya tabi tebit. Onunla bile beson yapken bir yere bit onu ne yapın huri batyen beson bir yere bit anlatır. O kendileri duruyor. Kantan da kalbitin de ketsebeti dönmerko bile. Onda da musibet var burada. Ona inne diyen to tuaka Yahurdu gülelemit. Ebisiyenin olur bu taray. Bastan. On tuğutum bollana. Tebitire hıstut el bakıolanı boğul butilemit. Ondan kiniler kendileri olak kılayım. Candım yeterinden aras kazıcan yalan. Tek sehette ve bitti bete. Yavanu zahasım kele heter yakbektiyen. Uçağı terefko, tuztağ terefko. Ondan baran alırlar.
Üksüller adın jonları öyle çağı bitti de öyle yaktarım var battar bu. Ondan da emin çay bintir urmaydı ki hem varamın teptiri hüren kalemin bakay hasıngati de anaturan on tubut ınırık öddağa bağa ehteriye bitti. İnyanam böyle lip bitti ödülen erihine kodduğundan ne öder bolana bittiriydi. Hasıngati de çaratça katanalı da ödeyen üksamın barıtın kötürü vattaman kostik bitim inni nere. Hasıngır gel bittere elbiseyaneler bir bütün tur. Onu ya onu lastılar gibi mahpuk siyete kodduğu isteyen olan hata bu diyenler de verdiler ağay.